Evo, ja sam iz Subotice, ja sam 2019. godine preselio u Beograd. Nevjerovatno je koja je razlika u mentalitetu ljudi. Ja sam prve 2 godine imao sam svoj auto, subotičke registracije i 2 godine sam vozio auto u Beogradu sa subotičkim registracijama. Su u BG-u. Jedino gore od toga je pa u BG-u. Ili ru u Novom Sadu. To svi imaju za mnom. Ja čim budu svi ko sestrunu udaje. Ti čuješ gde ja idem u saobraćaju. Jedno me drugar tu kod terazijske česke me pita što si na Slavi išao levo. On čuje Ja sam završio Navak akademiju kod Alvirovića u Staroj Pazovi. Ja sam čudnjeve obilazio, policajku radio, obišao celu Evropu kolima. Meni baba sa BG registracijom ovako sedi, ona jelčica je udara